Nakam taki video hakeleng ka pertai. Subscribe ki upalike napang. But like share ya ki video jong ka channel. Hadin ka jing wengkam bat ka jing penhir kerdan jong ka KHADC ya ki nongtre jong ka. Namar ka jing tungkam bom hok ya ki nongtre jong ka council. Hakini ki snem ki beladep. Klaim da khot interview bat klaim da penmi ka nogano ka advertisement. Umta hadin ka jing wengkam bat ka jing penhir kerdan jong ka isi bat hamai ka KHADC. Ya ki nongtre jong ka. Tho uba arden upresdan barangba jongka VVP hapo WhatsApp status hakabu ulah tho kumni haswa bantai pat cakari berkajat benreu imat ni haban yale thama haswa bat kata kajok namarkat kebaong bat kat kebakren baro-baro ki kenok be kata kajok te limdangi job shwa ya kata kajok te imat ngimla ban penbahapat sa cisin ya kane kari berkajat benreu jungi kimio tu do kat sabapai kadok pat shua i kat habalap kat habasem Onda lasyat tu pat saya ut saya kenyum, saya keno. Hadin ke election arjar arpopra. Kin saya ambat ai kubuar sakitoki high level. Kin soong balak penduk jaya kiru. Hun jurut kino kersan pra. Habayu i ya kajing stang terekam jongka isi VVP HKHADC. Ban penkud bat penbej eki bom yajbej bat kibak kenriang. Kane kadai tang kajing sedang. Ya caprang isi hapok kajing alam jong iba syambor lang renja. Nginom so pla ba ondon kibasyun ya ka Voice of the People Party nang ne sekmat ndrai ondon khambun pat kibas ko tenat ban yu i ya ka jing persyang ban pengkhoj bat penbek ya ki jingle turmur bat ki jingle jubor jong kita ki badon hakabor haki puar balale arden milar basai moy ya kini ki kentin la tho da uba arden u presiden barangba jong ka seng VVP haden ka jing wengkam bat ka jing penhir kerdan jong ka isi bat hamai ka KHADC Yaki nong trai jongka